Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa 'alaihi natawakkal wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bai, mga dato, mga uripon wallah adu madara as-sunur sarta at tumatanda nga matano sa pamamakinagan sang kaiyamat kaya kagagawi pagarapan tanok wallah kaya nga iya miyat pigiriwa kaunayan sa sarat ayat pamamakinagan si ina batian sa Quran na urian yan na usain swagama na subalasai na dirkatanon ilunganan wallah na timbangan wallah subagwatan wabalas na baloy niya so timbangyan apa mamagayan tan saliyang puto aloks tanong imanto na mapapadalang kukuburian Allahumma amin. Tiawagin ako yung magariang si Abdul Warith para sa kaya kalilimutan sabab ko kapayat darong lang nasukalang ito ang bata-bata kagiyagyan kaya si Abdul Warith na upamahong tula na batiyan ang iyong mutuwa isa kapagariang na si Alim dari dahi palawag na katip na kaya alam na kaya sa baban saya para dito na kami simat pagin si Sir Sales Sultan at Tuhan di 2 bulan na niya i-request tayo dalam malang taon imatwa ya kagagawin so tawag so text minikarong sa dalang reply kakagiyam niyo na siya Bulwaris yatero akira matero na imato na wala sa mansi sa pantar sa kayadar patan limu wala kami niya miyaka beberapa muatan miyaka tutunatan pagkita na wala apan na wala ko makakat tanong nakasababan sa misudder o surga so mga ulama na isa buda nila noon na makaumatatawan sa mauli at lunga nakabisag siyang kami niya abing ko kami sa agama na oriento nasoon sa mga ulama na isa tutulun na pagatindirin silang sa palawapantas na ay ibigay nila na assignment na pakipangilalakiran sa mga tao. Sadap ko ilalaw ni Marjan Barak, kami tawag ang magulaw lang na ipisibay. Na inutok sibay kapag asulan o surga. Inuumag yan na balibad ko rin na bayong ito pag-irati ayar na iyapakan. Nabawagi ang pagkabo mga ulama. Inuso mga ulama na pamamanari ka propan na isa akam buhay sa unang buhay mo. Sabab permohonan Allah na punantanu yang kaya pahainang ka apahinang ka tanu kumaginawatan kakalok-kalok na ubamabaloy apalate ko sangkuan tapok pagamagan apakyuman o panamar na panaguntangan tanu o alaan daman ay kabanoy o pilik-kilikaban o apagpaginataw tanu apareden simpak Allah. Si oke panganian non nabus oke pangamakin ka koron nagyang kaiya kapatay. Alami dagyang kaiya kiyang baringan nagyang potwalos tanu Allah
Na kaya pamamakin ko na gusto kaya bati ako nada lagi dai awasya. Asitaw abantangya. Akabaluyan amalakang ku Allah. O kababalya palang dumadaya. O anda manay kapakasod yang po surga. Na pagkamusiatan yan o ginawa niyan so kapakay. Babay kulay, palay kulay, nabali na nakasolay, agyang alokstang. Nabulan sokyaw na una niyan. Nalimang gariin bilang ako di kapakasambi-sambi mga gawi iwan tawaratawi iperdum. Babaguin na nasiwan ang yung nagawa na isay sultan ay nabini mga pituguri, walang kalam. Napagulutun nila lang natin, si upat na sila sa kanya na bumulong sa pulo. Napagulong itong namang natira na stun. Napagulong ang ubalian ng asawa tayo, ang kaya inatanong, nabadsok yung naunan yan, naligman, di pagawin, mantawar tani gubo. Yun ay katawang mga pipigiliwan. Katerong poralari, naterong porababay kulay na totosin ka at naman sa abaroma, amagatos ka porsinto na skay pregun, magatos ka porsinto na at naman sa abaroma skay pregun, magatos ka porsinto na at naman sa abaroma skay di pamitogoinan. Ino to ayatin, nabiyakan kapman Allah, pulang-pulang ang tanong yan. Bisa-bisa ang tanong yan. Adit na ba niyan, nakatanong panampura sa kapaw? Babay kulay, pagay kulay, upang makapamimikilan ng kainin, nasikor ka nun, napakabgayo ka apang yan, inspiration, amiyan ka, kanaubar ka mapagma, kakamamat tamatakanaka pulang-pulang tarwala bisa-bisaan tarwala ada din apalambaan yang datang asal sa tao. Tiga marjan yung abdera na anda siya makakada to na anda sila akabay Abu Sofia pamatun-tunduilan na koto silang din nakukubor. Ang berasan silang din nakukubor, apa na yung kailang kukubor. Babay kulay, pagari kulay na ubang kapakan ni patiasi ko katawi koron na ubang ka din nakapitaan na makarani ka kukubor. Umang ka din nakapitaan na makarani ka kukapatay. Adiyang na ikatawan o may inang kaiwa iyagusubi. Na wallahi ladim, kau panakasigo ditanong di ka pamimikirana, na ditanong di ka perburubuda, na asala din ka pakanilipatan, na siguro ano na kata-katawan kaini, umang kakapitaan na makarami ka o kapatay. Nalagido di kayo ni papalataya. Sebab sediang koto akia bimban ka ubarang karupay lenay kamatalim pangalu dunia apya kupak kubimban apa kupak kabiray. Yang ada ka wana limpangan dunia. Patra, walay, dagangan, posto, gulawan, pera, palinan nikmat ke dunia. Nasabab ko kala kay plano ko dunia. Kau baka makatira, kau baka makambalay, kau baka kawasa, nakalilipatan ka agiyang kotabir na namang kakapitaan na makarani ka ako kapatay. Kore ino to, nakagiging kotabir orang kaya may itong kana dunia. Nauman kalbatan sumasa. Uman mapita, nakaliya may itong kanas kakulang kakulabaw dagangan ka. Uman mapita na yamanan yang nakalbatan sumasa. Na may itong kanas kakulang kakusukain ka.
Naman mapita na pagpakasina kakapkuman ng pagpakapipi alinawangka. Kakagya magaan din sa kasubay ka. Nakagya magaan din sa kasuang ka. Kulagaw-lagaman ka. Pangitawan na sa mutan ka pipiyaw. Miapita, kian batan sa umur ka. Miapita mamperuman, kian ban-batan. Ugay nasabab ko ay itong na nasukay, pera, kamapin ang dunia, miapita na miakasina ka. Wow. Miapita man na wow. Kaya magaling suka subay ka. Mianag ka next week, nagubra ka tao, nadigaw di magapir. Wow. Malapit na. Koreo? Uwi na diyo sa katawan na miyang masukya subay ako after 1 week. Peto gawin inamis subay ataw na diyo kamay nung kanakya terbalabatan sa umur sa peto gawin. Yuri penuh Allah. Kubakaw ni manto karirimbuti sanggaya dia nun di katerwa ko kipikinang kaangkor ko na maningka. Nauke paruna di kadupasi pagaturog na penuh ke paruna surat na ka. Punagay mapita. Sadar. Yan ba na sumurah. Arba. Yan berbal-bal. Nah namanya kadungin na. Sadar. Ada yang berapa orang juga arba. Arba. Lagi ini bisa kayak berbal-bal sumurah. Nah, hei uripan Allah, kumasrikan, pintu rada lagi duka patah wasiat. Nah, pemerintah sebenarnya, kakak dia para pembabang rabian kotor kata witan ron. Apa yang mismus nabi yang musiatan. Inna kamaitu wa innahum maitun. Kateri wallah, address to the Prophet Muhammad, to the Peter wallah ku Rasulullah, mata anaska na petaika. Yan kalong taga turun mo na Allah dari, biar kau kita yang sapa. Mata anaska na petaika. Kenapa nyender piang ngapin na? Dipikiran abgar ngau kebebasan kan ada abgar ngapin na. Gua bawa menarik. Mata mapela manari ada namun bukti orang tak kereta kata habis itu ada ini kan mata anak betaika itu isa dalil orang ulama sasunabi nabi yang musiatan na ayat na ini panusiatun nakapatay jadi itu din supaya Allah kalak mahawi penuh Allah asimur kalak na diyan kaya kapatay na piya Allah kalak ay mga pagarya kaya hindi ka tumusunan na ganag ka ng mata kasalan na kati ang mga buruan na gila diyan di pro-guru na nagkawan ako nagkawan ako kapatay tigalin pa nga na wala kaya ka nagkawan ako di ba naman ay merenung na makan nila. Kedua batas sigurado. Kau matay ka na batas din. Orik, kasih ikor kagnon na peris sa nangandarin ayat para tiakor na ipatakabagan din na ganto na tao pamakabayin din mapumasa. Adinya ang kapatay na ipatapamasa niya sa radimatan. Orik Ibu dia sana. Pamakagar ibarat nagkabayang sumalakol mo, adi ka gumanirana, magkano ang gusto? Nabulisan na magugung. Allah, nari, mauni penawala, sama nayana, miya sigurado, di naitang tumalanggay na, di naitang tumatay, mauni penawala. Nagpenaranan tangdi nakarilamun dirin. Lagi nang sudar pa amipwes sa damarandang. Amauri alungan. At tuto siya mas mauri alungan. Na ading apunan yan. Nagda akaposan yan. Kaayapunan yan namay kamatay ka. Nagda din akaposan yan. Kadad
dayun sadayon, na umakasurga ka, na dayun sadayon, naranda-randaman ka, na umakarana ka naraka ka, na udikarila iwala, na dayun mambu sadayon, na makasnan narakakan. Totoo singgaw, kami on na miyake pa nga, may on na bumiraw alay. Iba napaka-surga dan napaka-neraka. Ino nung Peter, may kadikarin na, wallah. Ino nang yang masahur ka, yang nagkat na iya di imati mga malanggay na banalanan na mori alungan. Nalagi luba iya tiyayo dugay manto na dunia. Tiga amarjan inawag perwa, nakialipatan ka sa dunia mambu na anak po na niyan, na anak kapusa niya. Nanto na ipo na no dunia, naguan ipo yung bawata kagari. Nanto na ikapusa niyan, nakagiyo bunoong kaumalakol mo. Goodbye, kanilangan. Korek, abasi berumah. Allah, nari, hei, uripun Allah, dunia, anak punan yan, anak kapusan yan, ayaw widakan, nasukiyad dapat kala mga tao, na ayaw ini widakan na dunia. Kabiyan wirang dunia primary, nasu akhirat na sekandari. Dapat na yang baruin na primary na akhirat na iya sekandari na dunia. Na sa tanong na tando biru ya primary na dunia na iya sekandari na mauri atungan. Tika amarja ni mapiru na bunda mapian abo kartang o piyutiran kamay na pure. Miya temor o kunging benar na agusugi. Tika rin inong kapiru ay ayat iyo mga tao na dunia na kialipatan nilang amaw di adungan. So tanaman kung mga masjid ka, ano may opera itaw sa masjid ka. Kaya sukusura na ilabu di yung mata. Ad na mga tawatan, kawabiyan na taliranan sukan dunia, kauba sila ng kalain, api ang mismo di yung at nagisilang gumaw sa masjid ka. Nasisisilang ko dagangan nila. Nasisisilang ko opisinera, nasisisilang ko galubakiran, kau basilan ng kalaya para mo dunia. Nari, niyang damra, babagwa namiyang siya tao sa DPWH sa Diamat. Na inawiya kang kira na mismo tiyaran Diamat. Naubangan ulit kebenarya tiyaran na sumuntan ko mga paniyan ka niyo. May lea kau to siya ito, asisi ko arti dabulin yan. Sisi ko silpon aksesoris yan. Kau tumambus yan niyo to sisi ko gula yan ay sa palanggan na kalima mustomir adi hindi pangusyatan sa Diyuma. Pamunutan sulayat na malumukon garaan. Kamay nga lumakya sampai manapol maut. Natutusin kalari. Asi kumasa kabanalan tamo sa karilabong diarila. Kapulere ditano salib na kambabalingan mga ulit panwala na kanaw ba yung maglututara mo na barandia. Yan ka? Kanaw ba yung magluturo na kayo madapat ay posto, madapat ay ista? Ha? At naitiim ka? At natrak ka? Na ba may kamatay ka? Nanggiyaw sa mga tunganay ka ang pagkabalangan niyo sa kubor. Kaansiran binimir mo mabuya ba yung inoba? Kanyan di masirvis. Benar yang nyatong niyo? Da. Benar nyatong na kami ang patay ulit panwala kayo lagi kawali. Nakumpaw ng sukawalin yan na ipadabong ko sinterian. Napaalamapan sa damay na labakan si Ipsud. Kaya labong si Madam. Ilalabong si Sir. Kaya tama na makakalagay mga mamaw na 6 feet. Allah, yang iyo, Allah, kenapa yang magluturo na barang dia? Pera, bulawan, katan sorinong busya. Pakai prelinte na panero ini pralambi ida. Katan suiti ini anima, napaki kaapting ko. Kau buat na siguro yang marambang, na rumah ubra. Kau bukan apa yang ini, rumah ubra. Totoo sila ng gari, manabagina niya nga pluturo. Nakaisa na yung launa iti ay udabiyo na banatan ko. Kenapa yang ituturo ini ya pluralis na nabatan di pendunia. Babaguin na ito penagyaw, saya naging buruang ko agama. Tabi ako, layo Chris Light.
Anamius. Tapi sebuah ini posisi na dulu orang nggak tinggal. Suatu yang sumia marate na jadi na balik kiran ke dunia. Ano so na ako yung itaw madam matigil. Yang tadi ini namanya lah terungkap. Suatu yang sedunia napangan akhir turun nabi mazra'atun akhir. Kalau mati yang Buddha na sedunia na hamdulillah na sobarasian na semorong. Mereka nabatan di pendunia. Na toto siyo na pendunia karena kita no limitis Islam. Ya nagyo. Kailangan ito na pendunia na siyo Islam. Aya self control, aya control yan so Islam. Ino to na pianang gilaan wallahu gawin ibipin mo naman na salin sa ni aparta na inakarta yang tarimang ni makro. Na parehan halal. Maka Islam ngomong para Rasulullah tiga minuto. Nena maswara na pia tidur ya tanah dunia kan mana dia dari hari. Tunai kata Allah. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sempurna na ayat. Tunai bicara Allah. Upama mana yang mengawin orang yang mana bicara Allah. Andai kapal sembayang iu. Nabi kanu nakwiagang kanu. Baik Islam tahu itu. Miawa maafnya. Kenapa berbicara nak sembayang kasa subuh naro kaden sama sedit nana yang karo pencalur na asar na maghrib naro kaden bebaring ngaro kehikati ada badani dah iwatan sama ulama ini buat nyatu nila lagi tu bicara Allah andai ngapa sembayang ini aleo kana perlu baaniyo solimu wallah. Tapi benar isabe ya ini keti. Siguro ba nak tingin lagi betul tanong so man isabe nga sa tema na isa oras. Natin 24 hours nabating naman so 24 hours sa 5 oras, 10 oras. Niya ito ako no sabe ya mari. Na gitu. Niya atiron, labo siya sabe niya no muna sabe nga sorong-sorong. Aba geti lagi bubuan natin Allahu Akbar. Siapa dalam niya sa mundo ko na so yun na bawya tinap. Ibnu tuan nama di benda komputer imam. Wanita yang apa bisa di? Allahu Akbar. Orang kagak gitu nena. Tak buat dia dapat ya. Nenek saya ini kalau namanya apa saja. Amin. Arabio. Subhanallah bila mana ada rumah mana namanya apa saja itu loh. Imam Musyawirah tahun itu. Wah. Ini ada tadi bagaimana para sambayang begitu mana bara-bara ya pagane nama ka somyo na namanya juga dukokian nama PPK na mata na amta inadugud nurani. Na ino mo bisu bayang nangen kay Allahu Akbar. Niya so ilay. Nurana niya kay tanwa da tadi kasi mo. Niya sa una ino. Basta sumaya ana bagito mo nakadyo dito na sumaya metong ka. Di mulai-mulai Nabi Allahu Akbar. Nakataon na ako makasalim kita na. Nare, hey urip Allah. Niya tudaw niyo mga urip Allah. Peter wala nandi mapakasin mo yan nani warna perubahan niyo sulimu Allah. Na ayataw mga wala mga urip Allah. Peter wala na si Islam. Namadang na nilari. Ubang kapal rangga at ito na si Islam. Lima ada. Nailangan kaini sumpatun wallah. Wadhkurullaha katsira. Tunay mana mo kaini sumpatun wallah. Waidan kapuluban niyo sulimu wallah. Natatadmin niyo wallah sama dakal. Enoto. Naman. Kami kapuluban na sulimu wallah. Sa kami apra. Niyawaman sorokan na hati ito. Ay raksa naman nagagaya. Napamakatawan ka sa mga niya. Kaya yun, kumalusyon. O, miyawaman mga beto. Ito sa inyo man. Ilagin mo na padagol. Sabi mo mga padagol mo.
Ino parang may pulira ay tele mo printing na nabili ko ang adaga. Kaya adaga nga naman niya tipid. Naliyaw naman yung mapiyan. Akala niyo rin na ito. Nagito na miyari 5 rupi. Ito ba yun? Kaya adaga nga naman na yung master. Naya sabi yan na yung master. Naya sabi yan na yung AFA. Yang isu pa akala niyo rin na yung mulabi yan. Kaya mga masawa yan, mabuhi. Ito na nga yung isa kanya yung master akala niyo libro. Iwan orang sa pangpandas. Ha? Pianang giganya no to bebendegakan lawan peka. Nagi dipitero ya. Wadhkurullaha katsira. Waidan kapluan yuslim wallah. Natatami yusalla samadakan. La'allakum tuflihun. Kaangkanu kalimu. Allahu Akbar. Nah. Uri penuh Allah. Maplutur wali yang nak. Kau ni maplutur wali. Kenapa bicara mana kenapa beda? Kenapa tamu? Kenapa bluetooth? Amal. Ada yang tahu apa? Simba. Simbo. Berilew ni mah mana tahu pak sakit teno. Ada yang tahu tu. Sedangkan mana berbuk nak keberlia simba di pinggir tak? Kenapa dua manlangu-langun? KTP yang nyantok kasahaya ada tiga simba. Karena di nama eksklusif nutua ada nama itu ini dia nama. Karena tuan, apa ini nama kan? Kau yang lain ada dia asing berpunya ada video. Ayat Islam pun umatin belian nak pengatur ke nak kepada yang beryasin bapak Allah. Di kamar jangan ada mana ya? Nautis kawin kita nabi. Pinangaminus nak pengatur ke nak berarti apa sumbati anu nabi. Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu numilah akar naik. Kena si mano to pamagat malina siya pun pagatur sa tanan wallah. Yuti sa kagot na maknanya. Nakatawan na kay kaya budo ng mga ulama. Torong ka, mabati ako to ng mga gumino niya. Iko'y balite na tasbih. Nagamit na mana na pasta na tasbih. Tituturong man na simba. Nakanawag man na, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Pero waktu lagi nila lang. Dia di pulau orang setan. Baik yung orang na pagdo na dito ni Ronita Pagod. Mama moto. Ya, baik. Uri perwala itu apa? Kumangamaku, kumanga. Nasunggana berarti akan masuk berarti Nabi. Bismillah wa ala barakatillah. Perisik salam lagi inabot tiba sama nama di rumah. Dan lagi dia mau buru-buru mana? Kembali mabati akan apa yang diikuti. Sarang punya akan berbukti kemudian ini yang dia dulu. Bismillah wa ala barakatillah. Nanti apa hati di video yang ada lagi dari mana? Kamu kayak Ramadan hanya itu. Saya juga kawan. Begitu Abdul Wahid sebenarnya belum tahu. Bebenah Bismillah wa ala barakatillah. Insyaallah saya juga kawan. Kami maaf bijilan lagi kamu lawan ya Allah parambar Allah itu mana nih? Ya betul. Allah. Nah, kawan ini dia bunuh mga ulama, mabati ako to, naumang kasumpak na simba. Nakais ka na daw, bakit ni mga bismillah? Laboro nila sila na yuniti. Sila sa inasal. Hindi ko na yung perlayan. Pati dia sa lahat na wetero. Kala naman. Kaya ito yung bad na. Nah, kung makapasal tayo, alhamdulillah, yan yung manisip. Alam siya na utang. Nari, sama ni Nabi mana kita beritahu nak kailangan nak kudumi may hati-hati betul ya itu niya na. Pero betul ko Allah siapa orang o pangapalawin na kanya na kesma. Ore kaya kadito man ari bulan na puas kiran sa Arab tawfiq. Napi mana to Abdul Wahid na yang mana ini mana sa tawfiq. Napagayunan kawalla uwelbukka.
taufik. Nah sadin sakaila ya wallah sasin siliti na uberemok panabun panano na yuto ikatu pikir Allah. Kore kaya? Todi warapia. Ale, ino makeli. Ini bidang isausil yang aku bawa nama dia. Nah supaya dia wallah sab dah kagawi, dah ada dodo, dah marah saurat, dah marah dia teman. Dia bilang kau wallah minggu kali. Kain long Peter ini dah Malaysia Rusia tapi saya dah berorang. Gua ni otai mama 1985, 86, 87. Nama saya tu istri dia aku SBM, Jamiat Muslim Mindanao. Namun ni pengumasan yang mga pagarin, nabuan na city limit. Nakalala, ipul sa mata may natama sa padi na pulalag na bakantor. Nasaan? So sama mo, nepil na rona. Dia pipagalan tuwir mo para ko. Kau pa mga diyuti mapipirang, nabuan na pulalag na siya, ibriti. Tanda bilo na, sikurang na piyan, sinto. Pulalag na siya, at mga bato sa, nakamakarang na baka hindi pa maglubi. Nai, inutwa ibunyali mapiao pisan wala na magiging sponsor, engineer, attorney, inu ka mabuka attorney, likewise, kau udah panamar, anda sebut, kaya mabuti utol, na mabuti yung sakapi, nanti kau mabuka engineer, na mabuka attorney, na mabuka rin, makaumali yung anak, buat bagus. Alright, terima ibaratnya dari. Tapi dari mati ya, satu lah. Tapi dia mana mata gua nak dia buka. Ada mana tu semua dia betul. Tiga kali ini mah perwa. Inorit, di mata surat, di mata mati ya. Namun mi bagus banto. Itu lagi mata mati ya, di mata surat, namun mi bagus banto. Nah itu kalau pilihnya tapi dia sunnah boleh mato. Yang mas dia. Baik tu, nak pilihnya begini lah. Baik. Boleh hidup Nabi itu nak sesuatu. Baik. Jadi mau bilang, boleh? Nari dia doa. Nah, benarkah mampu masih ber? Isa bos kami yang mengapa tadi? Semata orang radio, entah dia gohe, apa mengapa radio ini? Dia nak pergi lagi suku saya Islam sabulawan datang. Kami yang mga para rin, sa upabanatan namin sa sisimina sa mga dagong dito na ito, dagong dito. Isa upabanatan namin, na trainer namin. Maranaw, nalibari mga pag-arag na bubusan ro mga T-goods, Q-goods. Layo talaga nyo mga 10-4, QRX. Nakatawa na kay kinilangan doon ng mga trainer namin, napitiyo kami. Ini suratan na tiginalin sa Artolina. Nasi ang tatanggo hirap ni Igo na mapapandangan. Nagidam natin nag-inasalan, nadudu, na matangwan natin nga, piyan na kalida, na miya soal. Tayo may nabiginawan, may naman mo dito po niya, anak ora, nawin na kakala, wag nga masuha na bituman. Bituman, na yung mga gawa bituman. Are, tayo kumanong gawa na dito, sila mga poko. Dapat mangurit mo Allah, sumumpat tanong, pikir lawan, akailangan na may pangusir tanong o ginamatan mo, pulang-pulang tanong Allah, asing tanong pa ko yung mangurit mo Allah, kauras tanong ay, alagin tanong ako tanong, nakatawan niyo, pero na dito ka marunod, asing kami balik sa marayang ginayang ulangan, pikir Allah, para magdami mo, stud na pulang-pulang tanong Allah, nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Tapi ang mga buwan na yun, anak lupa sa kabiyat yan, na suratul Waqiah, na isa inip mga papasak sa basa, na pitero Allah, at inimas sa damidin, na pumunamiskan na di kami niyo din kapalabiyan. Pumunamiskan din, na di kami niyo din kapalabiyan. Ay dapat yun. Mga mo Allah, oras tanay, lagi tanong gagawganan, na inong kabatanong di betelan, di tanong di mga dugula, kakati orang sa mga teorumang ko na si Poilean Koron, na may alpas sa kataman ng Koron, kung kabaleta Koron, bermanang tubuh. Biar kaya tahu yang apa yang ini, lagi itu semua budaya ini, atau semua bata-bata nanti yang digunakan pada saat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.